Dobrodošli u novi video. Danas otvaramo jedan parfem Valentino Uomo. Ovaj parfem još nisam imao u svoju kolekciju, tako da to će doći tu iza. Ko nije, nek pogleda prošli video gdje sam sve predstavio moje parfeme. I sada ćemo vidjeti šta se ovdje krije. Inače ću vam reći koja je gornja nota, koja je srednja nota i koja je bazna nota i isto tako koji su akordi. Ja inače volim to ovako da prstem u poklopac prvi put. Iskreno ne bih vam preporučio, jer će jako da bude ono malo grozno iskreno oko poklopca posle neko vreme, ali ja ću to obrisati svakako, tako da ću sada kao što sam se navikao da prstam tu nutra da bi malo bolje imao miris. Inače, po internetu je gornja nota ovdje vanila, srednja nota je lavanda, a donja nota je vetiver. Vetiver je inače biljka. Ako želite da predstavim sve biljke koje imaju parfemima koje se često koriste, jer mnogo su nam nepoznate, tako da jako lepo. Sad ću vam reći šta se najviše osjeća ovdje jeste vanila, jako je aromatičan, lavanda i malo drvo, iskreno. Onako drven, baš inače je za ovo vreme jesen, zima, baš u pravo vreme sam ga i uzeo. Iskreno, jako mi se sviđa. Ovo je inače flaša od 100 ml. Jako mi se sviđa inače i dizajn flaše, kao s ovim šilicima ovdje na staklo. Jako lep dizajn, jako lep parfem. Sad ćemo prsnuti naravno i na kožu. Inače da, neko će sada reći to se ne razmazuje, to se razmazuje. Ja razmazujem sada da bi samo brže se osušilo, da bi mogao bolje miris da osjetim. Inače, uvijek probajte parfem na kožu, jer evo ovaj mi se toliko sviđa na koži, znači nemoguće, ovu prodavnicu ga nisam ni probao na koži, tako da uvijek stavite na ruku ili negdje gdje možete da pomirišite. Inače, stvarno jako fenomenalno miriše parfem, tako da jako mi sviđa. I mislim da nisam pogriješio što sam ga uzeo, stvarno jako lijepo. Onda bi rekao to bi bilo to da ovaj video. Ako vam se video, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal i onda se vidimo u sljedećem videu. Ćao!